Jesu Kristu uyinkosi. Namhlanje inkosi ingikhombise isimanga. Ingivezela indlela inkosi esihlenga ngayo. Kwezinye izimo esisuke thina singazazi. Futhi esigcina singayibonanga. uNkulunkulu avike isimo sisekude singakasithinti kwakusithinta thina leso simo. Singakafinyeleli kuthina leso simo. Kodwa uNkulunkulu avike lapho isitha sisuke sesiplane saqeda ukuthi hayi ke manje ngimkalile ngeke ngize ngimgeje. Ngizomshaya nje ngiqede ngaye, ngizomcibishela ngomcibisholo ngiqede ngaye. Kodwa avike uNkulunkulu. Ngesikhathi engitshela ngokuhlenga kukaNkulunkulu asihlenga ngakho, obekhuluma nami, kuze kwaba sesimeni lapho kungathi ngibukela ifilimu, ngizibona ngihleli phezu kombhede. Isitha umcibisholo waso ubuzongena ngefastela, sengikalwe kahle isitha ukuthi nje uzoqonda ngqo kumina singihlasele siqede ngempilo yami isitha. Kodwa uNkulunkulu wangenza ngasukuma, ngashona ku-wardrobe, ngafika la kuhlala khona amathawula, ngathatha ithawula lami elimhlophe ukuthi bengizolenzani. Isidingo sala ngisibonanga ngisho ebusweni ngobe lokusula ubuso. Angibonanga kwamjuluko, angibonanga lutho, kodwa uNkulunkulu wangenza ngasukuma ngihamba ngayothatha lelo thawula. Kuthe ngiyibheka le ndaba ngamangala kwamina. Ithi incwadi yamaHubo 55:18. uNkulunkulu uyasihlenga naseyitheni. Kuyiqiniso bazalwane, uNkulunkulu ungikhombisile namhlanje. Kunezimpi, kunezimo ezigcina zingasitholanga, zingafinyelelanga kuthina ngoba uNkulunkulu uvela sidirecte, akwenze wenza into obungayilindele, akwenze wenze something kanti uyakususa la isithe bese sikale kahle khona ukuthi yabona ngizomciba acibeke ngempela ngimthole. Kodwa akugudluze nje uNkulunkulu ngamabomu ukuthi sukuma ushone endaweni ethile ufike wenza okwenzayo ubudlule umcibisholo wesitha sigeje isitha singakutholi. Ungazi ngiyamthanda uNkulunkulu. Le nto ayingikhombise yona namhlanje yenza ngimthande kakhulu. Bengivele ngimthanda kakhulu, angazi ngizothi kuphinda phindeke kangaki. Ingakho nginisherela bazalwane, hlala ninazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda, usilwela ngisho izimpi esisuke singayiboni, avike enze sure ukuthi azifinyeleli kuthina. Ungumhlengi wethu, usho njalo uJobe lapha ku-chapter 19:25. Uthi ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona. Bangcwele, simele ukwazi ukuthi umhlengi wethu ukhona. Uyaphila uNkulunkulu esimkhonzayo, uyasithanda ngothando olumangalisayo. Uthando uNkulunkulu asithanda ngalo alinakulinganiswa nolwamuntu emhlabeni. Uyasithanda uNkulunkulu. Ngifisa sinamathele kuye kakhulu kunakuqala. Athi umhlabeleli dela konke dela manje. Olomusa luyadlula. Akungabibikho lutho namuntu esimenze baluleke ukudlula uNkulunkulu empilweni zethu. Kuvuka umhlabeleli othi wasenzela ububele ngokusifela kwakhe. Inkosi uJesu yasenzela ububele. Simele ukuba singasayiphileli thina, kodwa siphilele yena owasifelayo njengalokhu silotshelwe incwadini ngithi abaseKorinte besibili, 2 Corinthians chapter 5:15. Wasifela ukuze singasayiphileli thina.
kodwa siphilele yena. Asiyiphilele bangcwele inkosi, isimo sivuma noma singavumi, singasaphili okuthandwa yithi. Sizidele, simlandele noma sekunjani, noma ususele wedwa. Usubabona nabanye obuyitshela ukuthi uhamba nabo kule ndlela, usubabona bephambanisa iy'nyawo, sekushintsha inkambo yabo, kodwa hlala edwaleni ungasuki. Jesu Kristu inkosi, amen.